te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au mā lole fo lau, usimea le whaafonga o talo le nei fo Yasfareile. Ua pasi al pale mene la tū la fono le a whaasayo na toe wa ai ai no foanga whaitele tō ninga o pine maisi whaeilo ilo eilo ai o ni sui o kengi. O le pili le nei o le Gangs Legislation Amendment Bill ma o le ana pasi ai lea wau liana nafi ele maota ma mauti no ai loa. O le aso luas formalitasi o Novema e aloa I ailo na whaatu la fono ina. O le tū la fono fo ile nei o le ama mawhai whaasalanga mai le whaamsinonga e tuu atu I sui o kengi. Whaamauninga le minister o whaamsinonga Paul Goldsmith, limas formalitasi pasene walua I ilunga sui le sitala o kengi. Wa whaamawina I totono le lima tausanga tālu ai. Ai tolu sfurma le tolu pasene walua I ilunga le tele o soli tū la fono. E se mai le la e ino o tōninga e sui o kengi, o loo au fia I fo I lalo le sale nei tōninga e whaalau I lo mai totono o taavale. O le whiau me le minister I sui o kengi, wa umataimi na tawhili sauno ai, ma tele ina whaamata uai tangata lau tele wa pei I lātou o nisi e lunga atu o le tū la fono. E le o malia le pule nuu au kilani Wayne Brown I le silia ma le lua se lau wonos fun ma le tolu wafeta la, le ana toi whaale le yaisi tepu si mai ma tawhanga lau I loa, a meo fo Beach North Shore. O se tupe tele le sila le pule nuu ma ufai mai ai, wata ngi ai le leo na sue ma whaia wha ai unga. E whaapeo le lua se lau limas fulu ono wafeta lau le ana whaalu I si tepu e wha o le au wha I e fitu. Ma olona winga, e tusa lea mo le iwa afe se lau whaasfulu lua tāla I le si tepu e tasi. Wata utino ai Brown o leo wa umona ia wha ai loa I le pule ngā nuu au kilani. E ta tau na ilo mai ai ale tau polo keti ma e le ta tau foi o na toi tupu. O lea foi ua wha atonu wina I le pule nuu le pule sili o le pule ngā nuu e ta tau na wha atala noa tupe wha alu. Ai e le I a mata fua ngau ngā luenga. Wa whai mai ai ma le pule nuu o le nau ta inga. Ia le leo na whaasoa tupe a tangata totongi la fonga a ukilani I polo keti whai. O loo ta oto ti ngā ina I le whale maile ali e whaapea na tatui tu lo e se tasi I lungo le awala a o tu wai le ta avale I mōli. Rika tene kala I stete le ana tupu ai lata I le tu lai ono I le afiafia na nafi. Ma e whaapea o le taimi a o tutu ta avale e lua a le na whaia ma le ua a fia I mōli lanu mūmū. Na oso I lo I whafole na whaia ma whaao o manuanga I le o loo whaata oto ti ngā ina nei. O le umayo na whaia na toe vave sola e sei le na whaia e aluanga I mātua Clarence Street. Tu whaata sia talo tae au o loo whaasolo so e ngā leo ai po o le a fo I le mafua anga ma o loo whaatalo sanga mai ai. E so o se tasi na va ai I ai pe si la fia nisi whaamtalanga e fe so o ta I atu le ofisa. E alu atu lava le tausanga le nei ma avatu waile sa olotonga o loo mawhai e ona ngā lulu e mai le fale, tangata whai ngā lue ngā le Amazon. O le ufa ilo mai le pulenga, e le to yaisa work from home mo le au whai ngā lue ngā le Amazon ma le tala. O le au le ato e fo I lava I whai ngā sa masa ni ai ai ele I sau le koviti. O se whai unga o whai aina ia to e wha amalo si ai le au whai ngā luenga a o la fo ia manuia mo le pisinisi lau tele e tu sa matala mai le pulenga. O le Amazon e silia ma le tasi tesi 5 miliona lana au whai ngā luenga I laulangi. Mai pe tu sa ma le fitu afe leo lo ngā lulu e atu I Ausitalia. Ai tasi se lau mai ni usila nei. Ai mai nisi o tangata so e whaapito e Ausitalia e tu sa ma reporti le 7 News. O se whai ngai ono wha maamunu ai ma nisi o tangata ngā lulu e pe a whai nei ai alo ia le nei suinga ia Januari o le tausanga a sau. Ma tala muli. O le aso ana nafi le ana tatala aloa I aile mōl wha atau fōi au kilani lata I le malaiva lele. Lata I le tasi se lau fale o lo I totono le mōl fōle nei ma o lo iai fōi ma le se fulu whaafale ainga. Ripoti o totono le whaava ia Samoa talu ona tatala le Manawa Bay Mall o le aiai polo kalame wha manatu ai le tatala aloa I aina. E silia ma le lua se fulu fale o loa o le ulua I taimi le wofi ma iai wha atawa I ngai New Zealand. Ma o le toa tēnā tangata na rolofi atu ia yana nafi le aso mua o tatalai o le sā ilia lava o loa lo pa uo latu tau. Sa waile fautuanga le pulenga o le Manawa Bay Mall I tangata whaatau. Ia lava le taime tā pēnā tuai ma e ono iei fo isuinga I awala makapaka ona o le toa tele o looanga I atu ma e mo o miaile lava o le ono sai. I whaamauninga mai le malaiva alele au kilani o le tau mawhainga mai o le mall na mawai ngā luenga le tusa ma le 5 se lau tangata. Ma pea ma le fitu se lau 5 se fulu avanofai ngā luenga leo lo mawhaiona sau ma le Manawa Bay. Tala nalo Radio Samoa, manuia le nei tai au.